Hello bakunzi ba Samuzo timbanje kubasuhuza nizera ko meze neza mbibutsa kana subscribe like share na comment byo ukoze kubona amakuru ku gihe. Polisi yaburijemo ikwirakwizwa ry'udupfunyika 5,000 tw'urumogi n'ubucuruzi bw'inzoga zitujuje ubuziranenge. Polisi y'u Rwanda mu bikorwa byo kurwanya ibiyobyabwenge ubufatanye n'izindi nzego z'umutekano n'abaturage yafatiye mu cyuho wari ugiye gukwirakwiza udupfunyika tw'urumogi 5,000 hanamenerwa mu ruhame n'inzoga zafashwe zitujuje ubuziranenge zingana na litiro 951. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba Superintendent of Police Bonaventure Twizere Karekezi yashimiye abaturage bafatanya n'inzego z'umutekano batanga amakuru atuma bishora mu byaha bafatwa. Yagize ati biturutse ku makuru yizewe yatanzwe n'abaturage bafatanwe urumogi n'umusore w'imyaka 28 y'amavuko ufatiwe mu mudugudu wa Bazirete y'akagari ka Nyarushyamba mu murenge wa Nyakiriba wo mu karere ka Rubavu. Wari ufite umufuka urimo ikiyobyabwenge cy'urumogi rungana n'udupfunyika 5,000 yaragiye gukwirakwiza mu bakiriya. Amaze gufatwa yavuze ko hari akazi yari yahawe n'umucuruzi utigeze uvugwa amazina ye ngo hari umugereze mu karere ka Ngororero ari naho rwari bucururizwe akaba nawe arimo gushakishwa ngo afatwe. Ni mu gihe inzoga zitujuje ubuziranenge zo mu bwoko bwa tangawizi ziri mu bucupa bwa plastike zahawe izina rya Amamara zingana na litiro 951 zamenewe mu ruhame nyuma yo gufatwa umusore w'imyaka 47 wazicuruzaga mu mudugudu wa Makamba akagari ka Mbati mu murenge wa Mugina mu karere ka Kamonyi. Ubwo zamenerwaga mu ruhame Sipi Habiyaremye umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo yashimiye abaturage kwirinda izo nzoga zitujuje ubuziranenge ahubwo bakajya batanga amakuru yaho bazibonye hose kuko zigira ingaruka nyinshi haba ku buzima bw'abazinywa ari nako zibakururira ubukene ndetse no guteza umutekano muke. Yaburiye abacuruza bene izi nzoga zitujuje ubuziranenge, abacuruza ibiyobyabwenge cyane cyane urumogi n'abishora mu bindi byaha bitandukanye ko ibikorwa byo kubafata bafatanyije n'izindi nzego n'abaturage bitazigera bihagarara kugira ngo bashyikirizwe ubutabera. Iteka rya Minisitiri nimero 001 MOH 2019 ryo kuwa 4 z'ukwa 3/19 rigena urutonde rw'ibiyobyabwenge n'ibyiciro byayo. Iteka rya Minisitiri nimero 001 MOH 2019 ryo kuwa 4 z'ukwa 3/19 rigena urutonde rw'ibiyobyabwenge n'ibyiciro byabyo. Ishyirwa ibiyobyabwenge by'urumogi, kokayine na heroine mu biyobyabwenge bihambaye mu gihe inzoga zikozwe mu buryo budakurikije ibisabwa n'amabwiriza y'ubuziranenge zishyirwa mu biyobyabwenge byoroheje. Itegeko nimero 38/2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ingingo ya 163 ivuga ko umuntu wese ukora, uhinga, uhindura, utunda, ubika, uha undi, ugurisha mu gihugu ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo mu buryo bunyuranyije n'amategeko aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cya burundu n'izahabu y'amafaranga y'u Rwanda arenze miliyoni 20 ariko atarenze miliyoni 30 ku biyobyabwenge bihambaye, n'igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'izahabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 5 ariko atageze kuri miliyoni 10 kubyerekeye n'ibiyobyabwenge byoroheje. Rero yanga kabura makuru cyo cya Samuzo TV bibutsa kandi subscribe like share na comment yakoze kwa amakuru ku gihe. Thank you.